Rank friendsong sini TRBT ni bisingte hana hai teacher recruitment board ni bisingte friendsong hana hai katal job notification nongkarka amongke special educator friendsong amongke vacancy tongo o jaga 112 ta ST ni bagai 54 SC ni bagai 30 unreserved o jaga 28 friendsong abone educational qualification ga norok graduation ba post graduation 50% manai nai norok tai B.Ed norongni special education no tuinai B.Ed khlajak nangnai main hangke special education no tuinai B.Ed khajak nangnai special B.Ed hingkai jagao mark nito norok ni 50% ST/SC rong 45% ngakipano ongo hingke age limit hingke 40 years aro 45 ri mannai romdi o jagao SC/ST rok hingke friendsong salary ka graduate level mannai norok o jagao friendsong norok o jagao apply khainani hingke sini 7 tarik March ni simi 17 tarik March o norok apply ma khainai friendsong sini March ni 7 tarik ni simi cholinai omo hingke 17 tarik jora cholinai hingke starting yako friendsong sini hingke norok omoni exam ongoi nai 22 tarik June o exam ongnai friendsong hingke norok omo hingke sini selection test friendsong o jaga qualified hingke minimum bini percentage ma nangnai norok 60% ST rok hingke ST/SC rok hingke 55% qualifying mark man nangnai hapono merit base ngai friendsong omo hingke sini TRBT ni bisingtei jara special B.Ed tongnai rok norok o jagao apply khai di special educator ni bagai dasungno friendsong omo kaisa short notification tese jotono hai hambai।